Dobar Dobar dan. dan, mi Mi smo na moru. Trenutno se nalazimo u Zavrtnici, jednoj prekrasnoj uvali, gdje ima puno toga za lijepo vidjeti i opustiti se u dobrom društvu. Reci, ljubavi moja, kako se osjećaš i kako ti se ovdje sviđa? Ja želim i nema gužva, nije gužva, nema puno ljudi i vodu je hladno, Ladno? ne mogu Aha. hladna, ne mogu plivat, samo Peter ako ti hoćeš. Ali mislim da to je baš hladno sad, zato je oblačno, nema sunce I vjetar puši. i vjetar. Vjetar zove se bura. Bura. Da. Znate što je bura? Baš neugodan vjetar. Tu puše sa ove strane. S brda puše i puše baš u grbu. Ajde, pokaži kako čisto vodu. Voda je, da, čista. Plava i kristalno čista. I ja sam vidjela ječ. Ješ? Ječ. Je! Ja sam vidjela ječ. Ješ. Ježa. Ja sam vidjela 2 komada jež. Ježa. Da. I rekla sam da Peter mora pokupiti ovo, zato je fino je. Uhvatiti, znači da, uhvatiti, pokupiti. Da, to je fino. Ona želi jesti ježa, malo bode, ne znam kako ću ga uhvatiti, ali ona voli ježa. Voli mene, ali voli ježa isto. Jesti. Da. I sad Peter ne zna kako to. Da. Zakaj ti ne znaš? Pa da, ja sam kao pokušao. Ali u Filipinima to je nije teško. Ja nisam znao da u Filipinima isto ima ježa. Ja sam Imamo. mislio samo da tu u Hladu i Stinici ima ježa, ali ima i u Filipinima. Ali ja sam rekao da ona mora paziti da ne stane na ježa. Pa ne. Jer ima, to boli, ne? Znam, ali... Da, ali ona jede ježa, ali ja ne jedem ježa. Da, ja jedem za ucat. Aha, I sol. ja jedem sa ocom. Gramatika je. Ona znači jede jež i ocat. Ocat i sol. Da, i sol. Stavi ježa u ocat i sol i onda to pojede, ne? Da. A jel ti nije one bodlje, jel te to ne bode onda dok pojedeš? Ne. Ne? Ne. Stavi sa kutijom, malo kutijom i onda shake. Protreseš Da, i to je to. i to je to. Unutra ima nešto žuta. Žuto. Da, žuto. Ima nešto žuto unutra i to je to da moraš jesti. To je fino je. Da, pa gledaj, tu je čista voda i tu bi moglo biti to zdravo. Da, zdravo. Da, Točno. da. I sad, ali dobro, u Stinici imamo nešto. I sad je 4 minuta. Da, 4 minute. Dobro, ajde lijepo pozdrav tu iz Stinice. Nije Stinica. Zavrtnice, do Zavrtnice Jablanac, najbliže mjesto, a poslije toga je Stinica. Da, i u Stinica imamo puno jesti tam. Ha? Sigurno? Nadam se, budemo rodno, ne znam točno još. Ajde, bok. Pozdrav!